Rivra Tangkhul ya ziming shwa itum psycho Nanathan kamiwang nishe Ngazin khohrum atam hitaran li Razang takhlaya arkelwi Ngasot no ping psycho Ram hiwiwang Sayha kasa inang soda Kajija wai khawli khamashok laka Prohoi mingli chikat mikhai hiwang ningshe Proho Riva Sinalopahi Ramna Huizingda Ramoywang Kana Kabaya Sinalopa Ngasang Sakmilo Noi Ming Tek Matay Merino Ningshila Khaire Itumna Kajigat Proho no Huimilo Jishuwe Ming Singda Siak Sane Amen. Speaker Vaki Chivakli sound Mashamni Sapayaka Speaker messaging and I Ning share a special appearance Lemet Kissing Mayna Ting me Katri anyway and an room Kaisara Remake to Lemet Nale Adam Himidale Chuitili Ting me Katrina Adam Quimirino. I read in class LKG Proverbs chapter 1 verses 7 to 9. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They will be a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Thank you. Last kaina kala gathara due na masot mi gahai Katria Jui Ming Tek Mate Merino Ara gathara dui ba me quirum la
chui ting now ga chui na na Adam khimilo chui thili matui me na phonda Adam khimi aur no ning shinara Kathara Dwi Pangrumsa. Matthew chapter 5 verses 13 to 16. Matthew Kapigasang Panga Dwiza Trada Gatumena Hapogda Trada Trugain Danda Yangrumsa. Dwi Queena Machi Galagahor. Natum Ogatubi Machina Ka Majiwi Gatum Shiman Hayaka Gatada Ji Tum Sagli Pairakala. Ji ayarli horshok haida mina naigagazam maningla kiki kawi wangla kankana malay lui mana natum apuk apak vuwi gahorna kapung dungli saka gahai kainung ji matum hai bai mana la miping na thaumay shar laga luk aina makum hai mana ka thaumay shar kawai may shongli haida Shimlungli kale saigoruna gohor sampanga natumi gohorji mipingwi mangali horng saglu jitaka atumna natumi gapa osakji tailaga gazingramli kale natumi avali masoj kadra ngana khui gai itum saigorli barawisok mi sarno RKL na lungmida clay program hili aring zinwi service li ili ngurumda shrokuing rum khaya kala khuimi gida clay sai korli ningsla khai rai bai braw sok mi saran kadong li chingli hairano RAPHEI KATAMNAO Longwi 75 years Platinum Jubilee Nitre Kashungda Ajiwi the 57th General Conference we Sports Cultural Gala Literary Meet Ling Rumda Mionda Kale Hili Itum Gadong and a Shankwiye Zingum Hi Ribrawi Sok Mi Zingum Ne Ali Argel Gadongana Ning Shilak Haire Gichi Hi Mikangyi Adamne Kala Higatawi Program Kani Ngurumda Singata Kale Hi Haglak Hai Program Akane Gichi Hi Idum Saiko Rana Shanhui Dale Jaina Argel We Hogopogena Inception na twilaga ajirashungda punga kadomida clay sai kor kala argel will we member sai korli inala hitada salam di mingaye higatha haglak gahaya nidre paniti itum sai kor we wangne jaina argel member sai kor kala Higdaw program li yangaye tengaye the razang the klesai korulila a very happy Platinum Jubilee celebration and a successful conduct of the 57th General Conference. Itumi argel we Colonel Bing, Seniors Bing, kala former punga Bing, atumi Saran Gashab Ena Sara Mi Gahai Jiwang Higata Platinum Jubilee Kamyon Adam Hili Rali
ninga shi mi say atumna argel kathada pungra mi sa kala mayonra mi sa kala atumbi adam li education jikava water mi pongli banemlak kaina le sarala atumna torinjan kabilaga haimi ga haiji itumna achi takekwida damkui haire. They have done their part. Now it's in the hands of younger and digital generation, that is you and me. Can we thought being natumi pangli argel hi later leko zarvagi gachi adam bingli the future of argel we todrinchan kajava history hiliva thak chui khamai manga va khamai standard le khamai thermarine le khamai khanghan adam hili competitive spirit le khamai regasang kwira khawai kasa kala wotamli ningsanglak aina kadomi khangrok kaji hiwi pekali zat khawai salo kaji hi iwi shongen na tumli kadom sangaye Zingum 75 years itumna mayondale ara hakkamaya kashung khamaya mathakhamaya nidre phanit mayongi jiji only 25 years more Jaina legacia argel bing 25 years we arung hili achi kala nextly argel phumagi ji adam sangda malay tura China iba hidada kasat sangaye 25 years mang we arung hili od nguruti kokyang salaga haglaka na salaga the centenary Jubilee celebration ji itum gato ngana can you thought bing mang maningla RKL we members bing mang maningla delegates bing mang maningla centenary hiliva hak lak ena rali ningashi milagam yon khawai we program ji natum gathana bingna phunga bingna kala phunga sami da khlai bingna majuglaga od hawphagauni java centenary 100 years kagushung we ni re phani java re brana maya ngai nyangkhung kala itumi area mangli maningla ukru district mangli maningla kha manipuri la north east la india la haglak highway program hidada argel na lungmie kala singaye gi ji itum gato ngana witness sani java ringphana re kya shingya argel we Mr. President Somi Bam Vashum, Mr. General Secretary Dewadi Sasa, kala anili ngurumda phunga bing, Argel Platinum Jubilee Organizing Committee, History Committee, Chief Guest Bing, Guests of Honor Bing, dignitaries and VIPs and VVPIs Bing, Ramhiwi Aunga, pastors and catechists, Local Organizing Committee, kala ajwi hidada program ga sali adam ga jida shirokhomi laka ringpha kang sek la sagan reno atumi poetry poem padak mian reno itumni kachungka gadom khmi kala langmeida achi hidada 57 arkiel lungkhmi adam hili razami da clear delegates kala players being psycho rena thumli iwi shongena akashida ringapha 75th platinum jubilee natumi wang ringapha nga sarano kala ribau sok ming sarano kala ngreawda handa khlai psycho wi spirit of games we
ขมทาจีอาใครนาคัตำพิงรกละกะปริบราวีโซขมีจีอิทุมไซโกรุวิวังสารโนกจีฮีนะทุมนี้หางไงอิทุมีTangkhul ngalewi contextly yang a cover achi ili arkel phungana topic miai da clay religion in nation building kaji hi itumi liver nganui lak kaina le da clay ne china topic hi nganui zona ina hobok da clay wi topic ka tha ne itumi contextly it me South India gala as a whole central part of India li abam gateli yang cover yong lo hiwi topics li rin laga religion hina itumi yul ngalei li samga khawai wi kathada apong kathada aning anangena ngurum naga ga domga mi dale kala sem mi dale kla ga ji itumi liva hopok thada da khlai ga tha ne jaina hopok da khlai vare sirin hili ili topic mi khaya thi shuda in a deal maker yang iwi study sa khai homework sa khai jena na tumi share sa ngai ne jiva yang lo hiwi religion in nation building we topic hi itumi history and a peva cover tui hi undala ki jine ka thawgala jakava yonglo itumi india li vrashi hi kipana khungmi kala itumi apam india lujum naw bingli ka tha ka jig thawi mi ping na missionary sada vrashia ka sada ituma bamli gospel pau ga pha hi ungyaw sang laka aji na na ina Jui athe khamathe sada varasi sada kale hi na e jui krin li pekar zadle ga mazadle kala nana ina varasi sadle khava tharmarini zadle khava katha de itumi country hili itumi india ngare hili nawi iwi varasi ka sawi khamatha ka ga shung ji aina katha da india ngale ga sem hili la haglak ena John Midalega maning khaba teolak ena khang John Midale khrag ji ina na chumni la teo me ka share sangai khresa de yanglo itumi nation ji khaba yul ngale ji khaba English li hang khaba it is a large body of people united by common descent and having a history having a culture and its own language or linguistic and inhabiting a particular country or territory gajine kala religion li hangse cover religion is a belief and a worship to god or gods a particular system of faith and worship the hangbai jena he will live in a jungda definition in a mavalwi ke kaina tiomeka na tumni in a hangaula in a homework sak hai jena na tumni share sak ngai khlai bam bam ari itumi pami verna gospel of Matthew chapter 5 verses 13 to 16 ji pangrum hairi jiwi krinjina aju topic lila jalak bam bam jain in a jwili teo maker hitada make hai ngai ngai yanglo natum ogatwi wi machine da itum argil ga tongali hang da klene kala natum saikor ogatwi ko hone da hang da le chithai ga ba yanglo physically na machi ga ji soul ga ji hi awi ga tumji mashman bai mane kha minaba naigazam hai bai kha awi ga tum shman sek hawra ga ji ba malay bayuna turli sangnala turji majid hada tumni haura hailga thengda man malaga maji only bam bam haura jaina aji itumli hiwi bible quotation hina hangdak leva natum ogatwe wi majine gaji hi aji nana ina gathada vara shirin wi sagaina maji wi
role hing leo de khreg ji hi itum teu me kha ka thel ta ka sai mai shahaire phaptaire thekhyare khajita sarala remind sangai majiwi gadum hi og thwili ngayong sengai je kava nawi iwi vareshig sawi jiwi khamathaji kala vareshig sawi kaga shungji vareshig sawi thegwi ga hai kala nawi iwi devotion khle kala vareshig sawi rali khangavap ji og thwili nana ina achi majid hada ngayaw mi shabni jeba itumi India rujumnaw leidak leik to ngana gospel hi riraw pau ga phai khiglajang kala varashi bingna oktude khle mirin ban da khle atumna otsa da khle sai kor atumi janhan ajam adam ji khiglag ji ogtwi kala itumi India mi bingna thekhui hawnik jeba itumi varashi naw bing hili atumna chung mai khada masot khmiji ngasaba mamra kala na ogtwi wi ko hone de tumle hangsel dale jithai gaba aji ko hila khigla jikaba mai mashungai jukisa ahi ogtwi ko hone kala awi ko hoji nana ina share salaga varashi rin ogtwi da khle ga sane jena varashirin wi ko hol nana ina singla gog twi da khle ji no wi ko hol ji khido achi itumi luiramli itumi contextly brawi ko hol ji nana ina samangwi laga oktwi da khle ji achi khimai meru khre jakava itumi justly brivana mi haida khle doctrine being rules and regulations being commandments being ji kala brawi kringa twi li mi haida khle hi salo iwi thi ka shura bing ili khamya bing ili khokruma mi bing da rivrana ina ga soi salo da mi da khle ji khigla jakava ka chung khle da khle ne jaina na rivrasya ka sada ko hola wi ming sangai kava kala kristo wi ko hoji khwipung ming sangai kava na i hi madala kena varashi rin mathada oktwi daga sai kala varashirin gaji hili ngajanga laga varashi ga sadaga sai kala itumi khokrum ni ngajang machat lagla khat lungsan maida varashi ga sa daga sai lang maida varashirin li kohora sangai jakava yanglo itumi hi tangkhamang wi mi maning rimane jena koholu mi ngasaw gada kohawi ajam aramji itumili legi jine chitai gava nawi iwili tangkhamang wi khangathumui ochi masa kigajine khangathumui oti ki paruna sagla jakava privrali magathe mi bingna khangathumui oti sara privrali makhamya mi bingna khangathumui zagashi ot sara kala privrali majab mi lamathei khmya mi bingjina khangathumui ot sakji atumna sara kha na I brashi nga sahawgada privrauti ka shuru nga sahawgada au ali maya hawgada ituma koholungli ot sagi jine koholungli ot sakrom gi jine koholungli privrali khorom gi jine koholungli privrali itumi khyaga shi mi gi jine chita haigava yanglo achi itumi brashi nawbingli privrana ningjangda sangasek ngaji khikla jikava awi kahangana laga awi ningjangji nana ina sakavai wibang rivrana itumli hidada saloda hidada oktuloda itumli ana ninkami migahai kala ana hokui laga tamsteg hai psychology itumna kashung lage na mayona kava itumi jangkat achi ogatwili vareshi sadakli majid hada tumlak kaina leida clay varashirin kala oktwili hojamri aina oktwida clay varashirin kejihi itumili lai hai kava itumi aji pangarum gahai gospel Matthew chapter 5 verse 13 to 16 ji itum aji fulfill saire gejiji natumila hangai teomeka
yang da si topic we azing hili nation it me religion in religion building the nation hili in an atumni tiomeka share sangai yang lo religion gaji kido definition va athang in hanghai katha ne kha religion gaji hilila madaila kai ne itumna tiomeka thukmeida thingai ka va itumi religious we scholars ping bible scholars ping na definition mi ghai hidada leibamba me religion hi kigla jakava number 1 li it is a system of myths je myths tangkhuli hang kava ajala kha we kharjan gathane myths kala kakhaniya definition li religion is a symbol the hang jena symbol hi na kigla kava amajut itumi tangkhuli hang kava amajut kala majut khui kawai or English li hang kava a thing that represents kala ga thumlia athumna hang hida the hang religion is a ritual that's shared by a group of people the hang jena ritual shared by a group of people ritual performance kido it me context liver vrashirin we context liver ritual performance yang lo it me religious with ceremony being he madaila kaina rirana it me he perform salo in a gabang sanghai thawnyo mi ghai nathumna he orderly aina perform salo ceremony hi koi kamilo gachwi thawnyo mi ghai otsakji chili kahang sane chithai gaba yang lo achi itumi vrashi now being religion hi vrashi now being mangmaning mane religion gaji hi itumi ogthwili la kachungkha leida kleine kha jimawarang laka ina natumi tiomeka kathada religion we classification hi ngadeng di da khai hi leilaka achi nana ina vrali mayada khamyaji akhmangliga khaniliga kachiktha li inamyada le khregji in general aina religion nagathada itumi practice ka sakla classification ji le khrejkaba khresada religion classification ba hili number 1 li polytheism dale gen polytheism hiva vrak mangli khamya khokrumningla ka multiple gods vrak chung khali maya da khokrumping kala khokrum kajine kala monotheism hina kilijgwa vra akhmangli khamya single godly khamya kala atheism hina kilijgwa jili no deities java vra lila malayla thada atheisgwa thada athumi shikasangniwa hakma ali itumi kokdoli maninkava holy trinity no itumi prophets being thadama khamya bing mamya la leida claping gajik thava animism na le animism in a kilgava it is a animalsly plants being natural worldly thada maya laka ogatwi jahorli zada leida claina jaina kadangaliva doti mism da le jina kilaj gava itumi human natural being li connection le laka ogatwi kala atumi thermarin jawma jila tha atumna zada oktwi da kle jahorli jene yanglo achi itumi vrashi sada kle kala itumi thermarin li zada kle hili madaila kaina group ka thum le jaina group ka thum hili itumi varashi hila gajik thawi group wena rashok kala thermagade bing world religion bing jena gajik thaw group wena rakle ji jui category chi ka thum le jaina hi major religions of the world we arung categorize sada number 1 li abrahamic we ena thamarin khra gaji hi gajik tha tharma bing do jikava varashi bing Christianity, Islam, Judaism, Kala Samaritanism, and Rastafari,
Abrahamic we religion we juena krag sane kala Indian we aina thalmarin hi kejme khraj kava Hinduism hi India la hoboge Buddhism la India la hoboge Sikhism la India la hoboge juena krane kala ga thumali East Asian we aina kra vara shipping jikila kava Shintoism Doism Godai Muism hibing hinahi China hidada itumi thermarin abong ding de angyung ding de win radak lewi kamatha chi kala chui tenets jikava green varashi bingwi krinji gala thermawi krinji ki mai megla jikava madala kaina itumna shimeka yingda se world religion wana ka tong alimning la world religion wana itumna yingda se kresade yanglo world religion li Christianity hina achi ogthui li thermarin li hakmai thui dale kala Judaism Islam Hinduism kala Buddhism da later claim China hiwi kamatha religion hiwi arungli kamatha atumna practice sal gam yada khleji achi itmi thermarin la kadong na tamkhoi bai na vareshi sal masara la kamatha later khleji tamkhoi bai chithai ga itumi achi kajangkat nana ina octuida clay yungre li octuida clay India li octuida clay abam nga ding de octuida clay jili hita wi religion hina kamatha tam khmi le kava kala jili tumna la mya la ka kwising la ka octui kava itumi octui hi chini khai kamatha resang ngai le sangi jine China ina shimai khaina Christianity itumi vreshi now being hina ki contribute sado kala itumi take khui khamya khido itumi version of in Christianity we common core belief hi kigla Jesus is the son of God je Christ he revawi now mirane kala second person of the Holy Trinity da le kala yanglo itumi version of being we sacred textbook hi kigla Bible ne je kala itumi one foundation of Christian doctrine is 10 commandments Rivrana Mighai Moses li Mighai 10 commandments kala Christian Mighai ningmi khni ji itumi vrashi we kamataya ne kala Christian believes in a life after death kajba ba thermagate bingwa hi limachi sangmane kaitum vrashi now bingwa hilishi sangai langmeda Christian believe that Jesus is the savior and redeemer jana achi Christa hi itumi hui kamiya kala ngadang kamiya ngasaw gada ali tumna shi tsanglaga korum da kleine kala ahi tumi brane da awiti shu da kleine ka khniena Islam we kamatha Islam religion we kamatha ki medo atumi common code belief na kilajaka the word of God was given to Prophet Muhammad ne Jaina Islam he Kajikatha Tharma Kajikatha Vrali Sisanga Korum Glajkava Islam is a monotheistic religion. Vrakli Kokruma Tharmane. They follow the teaching of the Prophet Muhammad. Jaina Muhammad is seen only as a prophet, not as a divine being. Jaina Atumna Ali Sitsangda Mya Sarala Ahi Prophet Mangmane Kala Ka Kajangkat Vrevrawi Turkain Vrevraji Maning Mane Gajatum Te Kala to me Kamta Kala he is believed to be the messenger of Allah God Naga Allah Liva Atumi divine God ne da Quidale Kala Atumi sacred text na Kigla Quran Nelji Jaina Quran Lizang the clay the Kamatha Kimai Makrji itumi Madaila Kaina Bible zang the clay itumi Bible itumi the first 5 books lizang the clay jila atumnala miyada shijin bamba mai kalitum vreshna bing nala jila miyada shijin bamba mai Kagatumali Buddhism na ki Jewish religion hina Kathada Vrali column gamya ledo atumi common core belief and a kilaj gava atumi focus si mataila kaina enlightenment li focus sai kajba ba janglo buddha na awi mirinli
ana tingbai li va bam hai laga siyasa sa laga ana enlightenment hi sam ga phang ne jaina matai la kaya buddhism we khamatha kala atumi teaching na khilaj ka va Buddha teaches four noble truths chi life is full of suffering migamo wi mirin hi kachot ka jang sip sa mang ida ana tekwiye kala chikathawi kachot ka jang sip sa ji kajwana ka suffering is caused by ignorance and surface desire itumna magathe kala itumi mami miza mi mang magathe chikatha wi ji itumi limakhle na kachot ka jang sik ka ji raya da hang kala ka tumali ana suffering ceases when attachment to desire ceases mathalage itumi kachot ka jang sai ko ruhi itumna ningjang da khle sangai da khle ribrana khamya ba mningla khami gamo phasaina mi gamo ning phaning uglungena ningjang da khle sangai da khle ji jili itumna ngurumda oktibam hai khawa chine itumni kachot ka jang sik fa samang sege ji ana ka tuma pointly hange kala khamati bana the way to overcome suffering is the path to enlightenment kachineji jaina yanglo buddhism we tam stay hi la itumna tam gui bai shugui bai practice sak bai lai khava itumi bang itum ration of bing bang la khamatha bam Hinduism we religion common core belief na kiglaj gava samsara ne atumi mataila khaina kiglaj gava the cycle of rebirth jaina atumi rebirth kiglaj gava yanglo atumna handala thermally hangda khlesane so dharma hi kigla jakaba it is a right action gajineji masungla highway otsak gaji hili atumna mayaye kala hili okthui laga atumna jwi Hinduism we religionly zadak lega sane staiga atumi le khamthale de itumi version of bing wangla right action mashunena kamashungaina itumi otsa kala ot ka saga ji itumi lila leprungi jine version of bing sai ko ru lila leprungi jine kapngali Judaism hi we shikasang common core belief atumina khilaj gaba atumili matala gaina universal beliefs laye ogthui li thadatam shikasang jaina Jews we shikasang na khilaj gaba atumi rira khamangni khokrum Jews believe and worship only one God keeping a relationship with Yahweh he very important Juhudi bing wangwa Privrali nganaila kaina connectivity laylaga ogthui ga jihina khamataya element Judaism we element kala tamustei akhane kala Juhudi bing we shikasang figure hi kibanglas ga Abraham laylaje so Abraham li atumi gathana kala thermarin li ana phasho khami kala jithei khami ala ga jili shit sangjawe kala yanglo the sacred Jewish we text in a kilizgava Torah hineleji. Jana itumi version of being the he itumi Torah law ayin he 5 books see itumi version of being the shijin laga itumi gathar Bible the Ribrawi tui the shijin da kleine. Ki mai do Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy be hine. Kala Jehudi bing hina matala kaina atumna atumi kamataya practice kala manothai gabai ki sangla gava choose emphasizes moral behavior and moral action chi tum version of being mangla mamathamla mathadale so moral behavior and moral action achi itumi version of being ki akha paila kena khrilaka itumi context li yang khava khangzan kamakhau makamatha kachunga practice sadak leji itum varashi kasali example makamatha mitale haide he will explain sawa cover natumna theme da kleine achi yanglo shokra kachung shok dale phogapha kachung shok dale naugita khai kachung shok dale kala varashrinli makhaula kena mayar ngara itumi shimapan rananga shwikhang riot sa laka phasarin wi kamakhau thui khanam li chang la ko saga hai la chmang mani na itumi happy na chakshina haida khamang za wena publicly scandal sa la ka khang shau
kamri kachunga itumle exam rele makamathana shock me the ji. How can you and I be the salt of the earth and the light of the world? It is not possible. Achi itum vareshna bingna he itumili paina the pailang na krilaka ita da vareshi sala wak tu le cover itum mashunga kuitaga sai. Kakhnia point sada Younglo, are we nation building or kingdom building? Hilina don't make a stress sangai. So, are we nation building or kingdom building? She make a young say, nation building he kilig hanglajkava. It is the nation building is only a temporarily, but kingdom building is a eternal. Jaina achi itumi contextly nana inavareshi gasah we along hili na e nation building gajiva itumi od ngurode na reno itumi od sadak le na reno vareshi we program semlaga society we program semlaga maning cover hita we arcare we organization we program semlaga itum na linga da clay kala itum ne semgada klaichi temporarily we wanga maning cover permanent we wangdo o permanent jikava never ever achu og twi hilika shigarau twinda but are you and I building up for eternal life he itum matalagana take kitaga sai China itumi nation building hilila explain make haiwa cover hui pong hili itum ngazanlak kaina leida leifi achi itum hi vareshi bing le kala itumi India li mungda khle government hi khila jakava kala itumi state li la mungda khle kichikitha government khle jakava itumi vareshi bing li le shilak kahai makhninga party ng sad le haide jen achi atumi damgajte atumi than mi da clay kala atumna itumli hida da salo da jizmi da clay India we sorgawi power sing laga atumna aji ogtwi badai laga itumi India le mong laga than laga sadak le hili itumi varashina ping chili itumi li khamya ki mai leido mak khamya ki mai leido itumi varashi wi tam seliang kava makamatha kala makamya ga chunga zangdalei le khajita da thei laga itum hila teomeka lansinli targa saugada ningjang haugada socialization li targa saugada ningjang haugada itum na jithada itumi varashirin gala itumi thermarin hi compromise sa laga pailak kaina itum na zadakhle kalamya dakhle wi od ngurut sa dalede chi itum varashina bing hili ridlakaina tuglakaina pap takwilaga mujuka kwitaga sai jimining cover nawi iwi varashi ga sa hiya kamathada varashi sadagle Vrali korum dakle Vrali siyasa dakle Vrali tumni mighai bible ji tumna singlaga Vrali masoj ga dakle kala Vrali la aina itumna Vrali masoj ga dakle sai korhi itum hidada zadwa haikava pai lakkaina compromise wa saugi jede Israel now being hada kongwi haugi jede itumi krinji ma wa sungi jede so question salwi shize are we a nation building or are we a kingdom building temporarily with itumi oktwidakle hili patyakhra ga wachili gdonga thada e dam yal ga zat khai patyakhra ga wachada e dam yal ga zat khai chili itum Vareshi now being a compromise Messiah ka itumi vareshi wi principle ji hine kala itum vareshi now being with them stage hine hiba itum mamyamane hiba itum masaran mane acceptable masam ne ji itum ngning singai na kangning ji la daga sai jimening ka va yonglo itumi vareshi ga sa mirin hi paila kena higitha hiwi hiena compromise sala ga kongwi haugi ji thali jithai ga va yonglo achi itumna itumi
nation building li emphasize hakmeda salaga chumeda salaga kingdom building hili itumna teolage na khui hai ga ba ngazanlage na okthui laga khui hai ga ba itumi varashi ga sahi pailake na kongwi haugi ji thali aji itumi nation building hili varashi now bing na kala thermarin bing na katha da ngjon da lai khra ji hi yang ma khaba matai mai thui de itumi india way context li yang tiao mai khayang da la ga in a hui he na kop sing hau ge indian context we na yang lo india li varashi therma mai hindu wi therma hi lai sai buddhism we therma lai sai ka yang lo itumi varashi wi thermarin hila 57 we adamli 57 80 adamli varashi hi khirami khaine kibana khirami saint thomas the apostle ana khirami south india li kala na ralaga church shini semgami leji kala join hopok laga missionaries being him maron in raman man laga yang lo missionaries being na ayerwe na atumna missionary akasada india li razang laga atumna ki khirami khraj kaba atumi khamatha kala atumna khirami khai ka chung khale dak lene sami khai ka chung khale dak lene chtai kaba aji itumi india government india citizens ka tongna country khai mi pingla kharnau pingla senior citizens pingla kala ari mongda khleya ka thana pingna la ka tongna la he recognize sa kaba itum varashi now bingli matalangna christianity li they need to appreciate they need to praise and thank the christianity for the great work that is being contributed by christianity yang lo india li kresada praise malay samane praise foreign missionary na khungmil ka unghau phokmi kala it me india li education elementary education in malay samane aya iwi athang thorsong itumi matwimi na huipong hili matwimi pambam hairi jaina education and religion hiva two sides of the same coin pambam jaina yanglo khare we missionaries being ayer we aina atumna khumi da khale we khamatha ga chung khale da khale jaina indian nation hi sem ga gane laji jan elementary india limali samane missionary being na unglaka sem gamie kala india li ngala naw pingli education lailik tam khwayu bang education hi mashomi samne menaw bing mang ka fragile education hi lailik tam ngesek sailaji now the it me missionaries being he parashi we christian we missionaries being he india li unlaka elementary schooling hi shomi kala ngala naw pingli lailik tam khwai khamong shomi laga tam ngesek kala missionaries being na india li unzang laga local we indigenous we mi pingli convince saman man laga pauchitam se laga varashi saman man laga ko chui cooperation khui laga yangno saga mi khai ka chung khale ki mai mai laga va achi india li yanglo itum ne yang cover universities the top 10 universities wing jaili christian we university phanga hi top 10 isang da khlai nelji so it is a very big contribution a big helping hand of building the nation in the field of education yangla kalalang meta it me medical line is cover veroli yanglo chila version of being the saga khmi nei kala jimang maning la it me version of being the missionaries being the higithawi hospital kala social service lingami ghai hi aji india li hak lakena sami ghai ne haklagina sami ghai ne kala yanglo india lila itumi so sati he get how we otsak sagasa kala itumi now ngava pra kava chigathajli india we social evil practices wena mamyala atumli sadat gairano maili likwi makam khajimashab mane itumi
ayeli bamzat laga kala itumi vareshi makni pingning so the otsang rum laga office leader no school leader no any field of organization willi otsakang rum no jili vareshi now being itum na zang laga otsakang rum thanan itumi kamatha ajamaram itumi discipline khle privana them take high kala itumi saran sada khle psychology ina nana jadang solaga gasaina atom nalaka chunga tamka khui leipam haire laji jena jithada sada khle jili aji itumne jena jithada sada khle jili aji itumne yang cover itumi india mi bingna hidada hangdale atumna ki hangle cover now we can breathe now we can think now we can feel now we can move freely in a Christian environment mongwi mane mashung dale de mongwi mane mashung dale kajbaba yang lo ka chunga restriction ena haiga sajli itumi vreshi now being we otsak ajamaram khigla jikaba itumi va riraw bawga pha hasoklo jihawda kala kipalika khangji malela Ravrana naling somira manglag thara naling satmira China marung bing lagena sadlo salo gi hi itumli anointed samya hawgada so hawgada anaga banghui laga ji ho hawgada aji itum vareshi now bingwa freely aina abam gi jivuli zadlaga itumi pawg pha hasoge kala khamatha abonglila mirin oktui kwai khamatha we abonglila tamga stege ji itum vareshi now bingwi a Christian environment energy ji itumi vareshi bingwi attitude ne kala itumi vareshi bingwi kamatha otsak ajamaram ne gilaji jitai ka ba yanglo aji itumi vareshi now bingna indiali imbike midakle kala hui itumi india wi yur kala ngale hili india wi ngale hili itum vareshi now bingna contribute salaka building up sadakle hi kiwi area mai kla jagaba Varesirin nila itumna mathala kaina kachunga contribute salga samidale social line we lila itumna kachunga contribute salga kadom building up saga midale education nila yanglo achi itumi varesi we education kamatha kami aina achi india we gathem thanga mai kya ka shogar jena jaga gathem thanga mai shogai they need to really thank the Christian for having established a very, very good education institution. Chui aina itumi India we mi bing ka them thang mai ka chunga shok hai athum vraish now bing ni malai bai mane. Chik thawi contribution mi khai hi aina in one way 100% maning la ka 7% de China vraish now bing na we are truly helping and then contributing our Christian building up the nation is very much in the context of India. China legacy of shipping. Achi ili tada topic milaga. Religion in nation building gachi itumi odng root pambam. China hi kup sanghai maning mane. Argir we achi 75 Platinum Jubilee miyondak lahi aji huena ajigum huena kupsang haura RKL we 57th General Conference la kupsang haura ka nawi iwi varashina saran jiva itum majuklaga hakmaida jumaida mathamaida saghawai we abongji itum saghawai sase kala itum RKL na aji hita we topically rinlaka Ili Matuilo da Midaklehi is a very good and a vast topic. Kalahi tum vareshi now being psychodowi odgurudne nana achi nawi mirinli argirwi members agasada itumi area li kamatukira kangsek kala vareshirin li thak jumeda galaga kamatha kwi khara kala education li serious sameda ningsang maida gadom garok laga damga kwi shiga kwi kala gadom ikang rok lang maida itumi matai lagena achi itumi India nala ning jangje kilizgava itumi
hygienic sala gaina thamba thengla gaina abam hai khawai sa da khle kala itumi area gtongli siman khawai area maina siman se khawai mang sala gtong chi shijin laga itumi area li la khi mai le dale chikitha chi aina itum shijin laga matha ga mai mirin kala kasung ga mai mirin kasung ga mai society organization kala thermarin varashirin hi itumi bangli le seda khle nei nana ina chili mathala kena kagasunga kamathawi varashi salaga oktui laga higithawi topically religion in building the nation gajihili itumna gadomi laga sagava you and I can at the end of our life I have done something I have played a big role in building the nation in India in our state and in our Nagalim generally share our gelbing itum psychor mirinli matuk maida kala itumi mirinli mangava mai khawai kala itum na sadang psychor hak maida athai kamathing sagwai we me members avang sa sesigaji na tumni hangaye na tum psychorly rebrawi sok mi sarano jingri hairano Matthew chapter 5 verses 13 to 16 jena paisin zalaga religion and nation building gachi tupong ji mai sign up ich themi ga hai jina yari itum psychor wang chung matai mai da theshin khing sagai re father na RAPHEI katamnao long we wang saga dami kushong milaga leishla ge na ragatom mi da sharu khimi ga hai katamnao long hina ning shi jing re no wi ga sa sa aya vu ji khaya ga kala manga khawang sa jing re no lang mai da uklung we ring ga pha gala ning ga shi he katamnao long we matune na phong shok tale aring ya khokhurum we lang nui bam hi pe katamnao long na khimi ga ji nei ning shinai re pe katamnao long lila ara LOC wu shong na ga shat teng mai kha khwingai de le ning shlagare tam ko mi chuwang ka jishat khani sau gai khareli ari thing wi maramli hello siwa kai nei da hangra da le thing hi ngathor pung chi ko ena dang dan thum le yaw mi da le chena ka chi tha unit ping na information him sam phang thui da adam ma khai la raw khi da le chena I thum mi thing hi mang chang bai shine chena na thum units ping na adam chala ka na red mi khai LOC na red mi khai adam hi le khara khui mi lo kala adam hi le maning kha thing ji ning she na ma raw khi mi lo ge je na thum le chi shal mi da le khakni le thum mi tru hi apam hili ka tangau da I thum mi tanker na tru hi sakla ga na khui mi da le na thum ling rin mi khawai da apam ge da tru hi supply sa mi da le chena na thum mi apam jale tru hongla ga na tengi le hawai da hongla ga na laula ga na ma sijin pa mi hai la kha chala ga na sijin mi khawai na thum le jila chi shat lak ngai da le khak thum ali service ku khai chile volunteers being na thum le na shi convener na whole healing rai misalo da je thei khami nei ara akhama sagi ge je picture he je thei mi ka football picture halang khare match le halang versus nghui khakhni le luri shimphung versus lori gichu khagathumali poi versus namre khamateli guire versus hushu kaphangali shiri versus newtasom kathru khali lunghar versus Chingjuroi nga japung pung tharuk makhaile sharply hopokra kala na thumle 10 minutes wiwang raira chilimara kha work over mi haura men's volleyball kare match le the som kulen versus pore kakhneli Chingjuroi kulen versus nungpi kulen khagthumali poi versus khamsom walele khamateli halang versus rire shimpung kaphangali chingai versus kapanga chili the som kulen versus pore khayu pasijina chingailing raura women's volleyball karele lori gichu versus pair kakhneli kharasom versus khamsom phungre khagathomali luri shimpung versus nungpi kulen khamatele lunghar versus maram kaphangali lori gichu versus pair khayu pasijina guireling raura hya khamo we picture na inslager
Nazin ko krom hiwing ran ngayon hili shiro kwimighay kalarang arum mighay na tum psychorally ning shnarko psychorally mahay mayrono arawa gup kasang lahi ishi choir na than laga itum yari psychorang aninga laga ko krom la 274 hi verse 1 na karo sangarum say gup kasang say hi ayat muilung president pe katamnao long na samirano da jiham dalaya. Legishi lukum shen na bem ding khaya sak fa rira ring khali azimi cho hela ngathor we na thilaga aring ya tang khamang ra shung da ra ki pa khali kala ki ji hab ka khno ka kai ga de kala khang ji khang chang mui pau ma sang sak lak la ring pha la ga na chingri bre na than mi khai mu yon ni khai ji wang ni ming li chu la ga na ma sot mi de le ra ari atami tharan la ari azwe zin kho khrom hila ha ko ga na thilaga ari ku ra shung da Jingri bre na than mi da sok mi atam sang sakai ji wang ning shi ra az dialogue na mati me lila nan da kasat khmi lungji li ungshung ba shung la ga na mati mi khai ji wang ning shi awi mi rin lila ra purpose chi khme mi rin chili shi jin mi ra awi mi rin he na mi chung khale sok mi samphang sak mi lak lo kala awi mi rin he na nali pha ka khwi ji la samphang sak mi lak lo kala ngana khwi khai tum riphe na go ji lila rang ana ka khwi kala tam ka khwi phapta ka khwi ji mangai na mawai nga sakhaila khanga je mi rinjili okthing sak milak lo kala na ga zanga mi rinjili okthi da mi gjung khwi wangla sok mi awung salaga okthing sak milak lo apong aya ya bali shiru khwi mi khaya mi gi jibali la ranu we matai khme sok mi ta shing milak lo ara program hi gupsang wada ithumna ijawe ngi yin khawai shimli ungora ranana nuwi legishi lum shan kimi ulung jili chingri vrena thanung mi da ringphala gaya kala chingri na ngasam ka khwiya ngya la ngasang sak mi laklo sai ko rahi ranwe ming sing da ko bo na ming jina re me ka prono amen